Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Humaira binti Mazlan dari S3 Channel. Dari sekolah untuk dunia. Hari ini semua sekolah rendah dan menengah di PPD Tanah Merah hadir untuk berkumpul di SK Seri Sera 3 untuk Karnival Semarak Perpaduan Bahasa Peringkat PPD Tanah Merah Kelantan 2025. Pada hari pertama ini, dua acara utama akan berlangsung iaitu Dare to Spell melibatkan sekolah rendah dan menengah. Pertandingan akan berlangsung di bilik muzik untuk sekolah menengah dan di Dewan Seri Cemerlang untuk sekolah rendah. Bagi pertandingan bercerita, untuk murid sekolah rendah akan berlangsung di PSS Al-Syati. Jom kita bersama wartawan lokasi bagi melihat kemeriahannya. Saya kini berada di salah satu venue pertandingan. Apa yang boleh saya kongsikan, suasana pada hari ini sangat meriah dan mengejutkan. Jom kita saksikan perjalanan Karnival 2 hari ini. Standing with me is Puan Noraini binti Abdullah, the English Language Technical Officer for Primary Schools, PPD Tanah Merah. Thank you for joining us, Madam. Okay, welcome. And thank you SK Seri Sera 3 for giving your place to us. In your view, what are the biggest challenges students face in mastering the English language, and how can programs like this help overcome them? All right, the most fear of these youngsters is they are afraid to stand still in front. They are afraid to speak in English in matters of they afraid to using it wrongly. Okay, so my advice is you just stand still to just speak up what in your mind, and no matters it is wrong or right, just speak up. Okay. Thank you, Madam. Okay, thank you to you too. All right. Congratulations, you just won the Dare to Spell competition for secondary school. How are you feeling at this moment? To be honest, I am feeling quite nervous. Even though I've just won, I still cannot shake off the feeling of just, I'm still shivering. How did you prepare yourself before the event? I practiced lots and lots, and honestly, I just prayed and prayed for the best. I leave all my faith up to Allah. Who would you like to thank for supporting and guiding you? I would like to thank both of my parents, and I also would like to thank my teacher for bringing this opportunity to me. Because without my teacher, I would not have been in this competition. Thank you. Yeah. Bersama saya sekarang ialah Hajah Hanita binti Siddiq, Pegawai Teknik Bahasa Melayu Sekolah Menengah PPD Tanah Merah, sempena Karnival Semarak Perpaduan Bahasa PPD Tanah Merah 2025 yang sedang berlangsung meriah di SK Seri Sera 3. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Boleh Puan kongsikan sedikit tujuan utama penganjuran Karnival ini? Okey, tujuan penganjuran Karnival Semarak Bahasa ni ianya bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh menggunakan bahasa Melayu yang sangat baik. Selain daripada menggunakan bahasa Selangor yang berluasa, kita cuba menghasilkan pelajar-pelajar yang boleh mendaulatkan bahasa Melayu. Dengan adanya pertandingan seperti ini, kita dapat melahirkan ataupun mewujudkan kemenjadian pelajar yang mendaulatkan bahasa Melayu. Terima kasih Puan. Sama.